Ko te tino o ngā kaituku waiata o Aotearoa, kai te mahitahi ki ngā reo irirangi Māori a iwi, te waihana i tētahi kohina waiata Māori hei pāho atu. Ko DJ Sir-Vere, rāwatahi ko tāna tama, kai te waihana i etahi i pāhoranga e rua te kaumatahi te nui, mana reo irirangi Māori a iwi e whakaranu nei i ngā waiata reo Māori me te reo Pākehā. Kei a tuma mauhara wira tēnei pūrongo. He mea ko miti miti i ngā waiataro reka, kia kotahi. It's like a Rubik's Cube. It's like, apparently you can solve it, but it's not that easy to do. He nui atu i te rua te kautau a DJ Sir-Vere e mahi waiatana. Ko tana ko pai waiata tuatahi whakaputaina i te tau rua mano mātahi. He oe anō ko tana whakamahi waiata reo Māori he tuatahi ke. I felt like it needed a bit more relevance. And by that I don't mean that in a derogatory way. I mean because I felt like there's this new audience, which is our rangatahi, embracing the music, but it felt like a bit of an old space. Probably my first thought was like, there's some incredible music here. Like the waiata I'm hearing is crazy good. But I don't know who's hearing it, so the mixtape became the vehicle. Ko te mahi tahi ki tāna tamaiti, he taonga whakahirahira. But Reon, he's a creative. So he naturally attached himself to all these incredible projects. And probably a huge part of this Māori mixtape is Mā. So Mā is the female MC who's the spokesperson for it. And I think that we all sort of realise we're all in the same space. E rua te kaumātahi hōtaka ka whakapāhotia e ngā reo irirangi Māori o te motu. Hei te roa ngāke o tēnei tau, ka tukuna ngā waiata nei ki ngā pai waiata. Tuma mao harawira, te ao mārama.